Читаю тексты Перти Виртаранты. Чилахайжес гавадос мейян кардилас, кентярвен кюльвес. Шит oli завод. Чугунат valitettiin. Nuoret brigat oldi ylen forsonat. Ruodamai kävytti zavodai. Чилахайжес гавадос oli ombeltu štanat. И нет пидете руатес. Мен ничет складите паю. Кендярвен бригайжет ylin ajal forsonat. Цигаркат вершкам pitkät, да чилахайжес штанат. Shit hyö ei любит тупают. Mitä hyö ajal forsitti? A hyö shida forsitti. Heidän завод oli будто kun linn. А meidän nitset eletti pienessä kylässä. I hyö kylän nitset breskyttiin. Праздникуин ei otettu plässimai. Meidän nitset tämä päivä skladettiin ja pajatettiin hyväksi manjuille ja forsunoille. Meillä kun entikel on nimitä, vladi itselle sobat kuja kuini. Праздникуin suoris vedi itset äijäl ylhäälle. Rahvas Bokaspie sanuti, se on Skidforsun. Mun järven pogostal oli Lukar Vanja, se Ylenforsun, a mies oli Keoh. Kesät kai vuokankat äijäi isil syöt perehti. Itse kävel sobas hyväs, tjuaset rundahil. Sit toiset parambat elejät toka diiviti, ivje sanutti. Lehmelle sadul selkei ei sobi, a likkarin vanjalle tjuasut rundahille ei sobi taas.